южный Нутенс, проспект бойынша барасың. Южныйдан ары южный бойынша барасың, южный кибеттен ұзасың да, и тура инфекционный нәрсені ұзасың да, заправкаға жетерек, анда Садомстрой заправкасы бар. Унға поворот бар анда заправкаға жетерек. Прям міне заправка көрініп тұра, заправкаға жетерек буквально бір 10 метр қала, направо заезд. Жоқ, анда парковка бар, онда бар. И біз шыннан Ирактыға буквально машина жасадың да, 100 метр кафе лес, біз Yok, burası kafa yes. Yes, şunun yanında olsun. Раз, два, три. Раз, два, три, 1, 2, 3. Микрофonu verin de Жаңа шифалы сулары, бұрмалы су бұйлары, сөйләшіп сөзім бітмәді, көріп көзімі тұймады. Шеттір шешімі аға тұрбет, қызлар жырлап суала, сауағанда сауырып өпсі, Кәмізлерім қалай. Мында сухой. Жырлый су алғанда, шелеклері тез тұла, шишмә суы ішкен қызны, көңілім матур бұла. Шеттір шешімі аға, қызлар жырлап суала. Haydi. İkincisi anlamayayım. Minus bir para. 60, 40, 45. Evet. Gibi. Hazır. Pogромче gerek misin müzikle? Yetiştirmeyeyim mi? Dalmaz
Еще пока все небо светлое. Филармонисты проводят. Это каждую неделю будет. Короче, на прошлой неделе я снимал в этом парке Урицкого. Hayırlı kişiler, iyisiniz dostlar. Selam barınızga da. Haydi güzel dostlar, kışla alkışlar bilen bir-birimizni qarshi olaylik. Biz sizni eshitmaymiz. Aytamiz, bütün Qozonni yang'irating'alik. Hamda mana parkdagi bütün xalqni da chaqirdik. Barisi da bizning yonimizga jiyilsinlar. Chunki endi siz ko'proq bo'lgan sayin sizga da bizga da ko'ngilli bo'lacak. Shulaymi? Chaqiramizmi? Tag'in faqat 1, 2, 3. Ura! Selam Var, barınızga. bizning tub zritellarimiz var. Endi umidlanamiz baribir bizga qo'shilib tururlar. Ham endi mana bir naqadar vaqtdan so'ng bu maydon xalq bilan to'la bo'larga deb ishongan. Ham biz endi shunga umidlanamiz, shulaymi? Ham shu kishilar bunda kelsin uchun biz bunda narsa bo'lsin anglatirga tiyishdir deb o'ylayman. Do'stlar, endi mana o'yladik da shunday sog'indik biz sizni. Ham endi balga konsertlar zalida shigish yasarga mumkinlik bo'lmaganga ko'ra mana shulay aytirib Qozonimizning motor parklarında konsertlar yasab ishlashirga o'yladik. Endi bu ideya sizga da bek o'xshagandir deb o'ylaymiz. Rahmat bugun birga bek kelganingiz uchun, bizning bilan bo'lganingiz uchun. Ham bugun Qozon shahar filharmoniyasi artistlari bilan biz sizni Gorki Amat parkida birida qarshi olishga bek shodmiz do'stlar. Ham endi hozirgi olqishlar mana bu bizning shunday motor park hurmatini yang'irasin ali. Gorki Amat parki. Bek rahmat bizni shulay qabul etgani uchun. Do'stlar,
Hem biz indi bugün biride nerse uzashağın söylerge de tiyişbez. Sümbül, sim söylep gitsen yaxşırak bor deyip oylayman. Aya dostlar, endi g'adiy şorag'ina tugil. Biz sizni Avlag'iy Battle'da salamlaymiz. Hem şu battle nerse o'zidan nerse ko'rsata, nerse bo'lashaq bu Mana sahnada. shunday bir qiziqli ism ol Ilnur. Endi Battle Avlag'iy ul g'imir-g'imirga shunday bizning tatarlarimizning yaratgan yulasi bo'lgan. Masalan, bir ovulda bir matur, shiber, o'ngan aqlli qizning bugun endi u qizning rolini men o'ynarman. Şuşu qizning aytganisi qonaqqa ketgandi, ham u ovulda yashovchi barliq o'zining do'st qizlarini o'zina qonaqqa chaqirgan. Ham shu vaqt ular joylab baylabgina shunda birinchi shigib o'tirganda, jirlashib o'tirganda kimlar kelib chiqa? Yoshlar aytmishli bu tusovka bo'lishi. Ayni tusovka. Ovulning eng shab yigitlari shu qizlar yanına qonaqqa kelalar. Bizning de onların endi boshlanishdan da battle, yarış. Ham bugun bizning de shunday o'zinshalikli yarış bo'lashaq qizlar bilan yigitlar arasında. Bu bek qiziq bo'lurga o'xshagan. Ayda boshliq endi bizda. Yigitlar boshlig'i men bo'lamdir ishindi. Albatta Ilnur, kim bo'lsin tag'in. Ayy, oysa mina degan yigitni shoqiriq ali bizning sahnabizga Qozon shahar filarmoniyasi artisti, u da bo'lsa butun qizlarning boshini aylandira turgan yigit Rustam Nasibullin. Qo'rshalag'iz do'stlar. Qizlar, yigitlar kela qo'rshalamiz. Allah'ım, hayırlı kişiler isemisiz? Yakınlaşıp gelişi bayramlar bilen, Tataristanımızın Tuğan günü bilen, Şahar günü bilen kutlayıp varız da. Vurra vurra parlar gümme kışlığın özünü yılları. Şangşın ite şil tuzğıta şistın gıravları. Şistın gırav kimiş mına uylata sinin hakta. Sinin haktağı uylarım geçtikçe alıp kayda. Uylata sinin hakta. Şil tuzığı taşistanlı avmanarı. Ayya alıp barrayken kıştığını yolları. Şistanlı avmanarına ütkenli tavşaları. Işıraşılar tavşalar ayrılı sağışları. Ütkenli tavşaları. Sular kalı sular ayrılı sağışlara. Ütkenlik sağışlara. Vurra vurra parlar gümme kışlığın özünü yılları. Şangşın ite jil tuzıda şistın gıravınarı. Şistın gırav tağıttına ağızlarla şarıttına. İle ile mi yaşlığında dik sesini alıttına. Atları da şabıttına. Bizdir rahmet. Şiratta gıcırımız, mehabet turunda olur. Sin barda deyip kırnap gittiği gelip birgeler. Çilekleri bulgan kızlar, öyle şığızlar birge. Sin barda, sızlıkına tonlara da sin barda. Al su alıp yaşıp ata sin barda. Munglu sayın sandı başta sine barda. Sin
kuvvet verirsen sinigine Benim hislerini ağlamışım sinigine Benim hislerini ağlamışım sinigine Sinigine, sinigine Şartlarımda sarışım ben sinigine Yuvanışım, kuvanışım sinigine Sinigine ayım kıyası Sinigine bir keleple uyatmışım sinigine İbretle yıklatmışım sinigine Sinigine yaratan yarım Sin barda sızlıkla tonlar ata Sin barda ağusturlanıp yatıp ata Sin barda mımlı sayırsan başka Sin barda Sin barda Sin emine şartlarımda sarışımda Sin emine Yuvanışım kuvanışım Sin emine Sin emine ayım kıyası Sinemine bir keleple uyatmışım sinemine İbretiple yıklatmışım sinemine Sinemine yaratan yarın Sinemine, sinemine yaratan yarın Yüzüm Ahmet Sağ selamet olunuz. Merhamette yaşayınız. Birbirinize yaratınız. Rahmet güzel. Rüstem Nasibuddin. Kuchli alqishlar do'stlar. Hem endi Ilnur bilan qizlar turida ayrim aytasi kelgan edi. Biyib turuvchi qizlar, siz молодцы. Bu bek yaxshi primer do'stlar. Shusha yosh qizlarga qarab sizda chiqib qo'shilg'iz, bigiz shusha maydonchaqqa biyib bizning artistlar ijro olganda Mana shipshunlab ovlag'i bo'ladi, вечеринка bo'ladi do'stlar. Barig'izda endi jirchilarimizga qo'shilib birga chaqiradi. Shulay bitingda olay bizga da sizga da ko'ngilli bo'lishag'alar. Shunga uyalmag'iz, bugun bayram sizning uchun rohatlantirib bizim bilan birgalab yol etingiz. Simbil, mana nechik senga mening komanda уже baroqqa kela boshladi. Mana senga nechik mening komanda? Aybat. Nur, men de endi bilan qizlar bilan suylashib keldim. Bizning javobda kim bo'lmas? Shiber, sharik akiyatlarindagi qizlar simon suykumli motor jirshi qizimizni chaqirasim kelar hozir sahnaga do'stlar. Bizning ovog'ida Yasmin qo'shilg'iz. Sizning alqishlar do'stlar, Yasmin. Esanmisiz, xayrli kech, qadrli do'stlar. Biz bek shodmiz bugun. Siz bizning bilan biz sizga eng yaratgan jirlarimizni olib keldik. Haydagiz birgalab jirlik, deyik, yo'lik. Kelasi bayramlar bilan sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Tuvonliq bo'lsin deb bir-biringizning qadrin bilib yasharga yozsin, qadrli do'stlar. Şiiremde onadı,
Rahmet bek zo'r. Qadrli do'stlar, biz sizga bugun eng yoqqan jillarimizni olib keldik. Sizning uchun vaqtlarga to'xtattirmagan yolg'a topa boram. Aşkın için yaşayırım vakıttan aldaşamam. Koyağına varsam da min dostlarım karşı Allah. Şanğa yakın dostlar vardı, bəxtli bulamay para. Koyağına varsam da min dostlarım karşı Allah. Şanğa yakın dostlar vardı, bəxtli bulamay para. Yat şirlerde yürüyen şokta dostlarına bülek olan. Yakın dostlarım var şokta mindir bərxitli olan. Ayağına baksam da min dostlarım karşı Allah. Şanğa yakın dostlar vardı, bəxtli bulamay para. Şanğa yakın dostlar vardı, bəxtli bulamay para. Dostlar, röportajlarımızı devam ederiz. Qadrli dostlar, siz dost çağırın, biz bulamiz. Rahmet sizga borligingiz uchun. Yoqdi matur hislarimni jırlarıma da salam. Dostlar bulg'anға suyidi baxtda yuzib boram. Oyog'ina borsam da min dostlarim qarshi Allah. Shonga yaqin dostlar barida baxtli bo'lmay qora. Oyog'ina borsam da min dostlarim qarshi Allah. Shonga yaqin dostlar barida baxtli bo'lmay qora. Şanğa yakın dostlar barida baxtli bo'lamay qora. Şanğa yakın dostlar barida baxtli bo'lamay qora. Bayram bilan qadrli do'stlar, rahmat bek zo'r. Yasmin, sizin alkışlar dostlar. Rahmat Yasmin. Безумно рахмет. Ну что, друзья, и хочется, конечно, всем еще раз сказать, крикнуть на весь парк. Присоединяйтесь к нашему празднику. Мы всех вас ждем. Особенно приятно, что вот у нас мальчишки, девчонки танцуют вместе с нами. Вам нравится? Да? Вы молодцы. У нас будет еще очень много веселых песен, поэтому вы не уходите, танцуйте вместе с нами. Хорошо? Договорились? Так хорошо, что детям не нужно так много для счастья. Можете взрослых тоже приглашать, хорошо? Пусть они вместе с вами будут танцевать. Безумно рахмет, достlar. Endi Qorali Ilnur narsa aytasi keladi. Mana ovlag'iga bit endi yigitlar bo'sh qo'l bilan kelmaganlar bit. No mana хотя бы pryannik bo'lsa-da qistirib kelganlar. Shulay bit qizlar. Yigitlar bit endi bo'sh qo'l bilan kelmanglar. Siz narsa qistirib keldingiz. Sümbül mana sen pryannik turida durust aytding. Chunki bilasizmi, 20-21 g'asr qizlarin yuragin yovvar uchun olgan mashinalar, fotirlar kerakmi? Ularni Nishlab kerakmi? Kerak. Borib ikdamli oshatirg'ag'ina kerak. Shunga ko'ra biz sen bilan ketdik. Mana bunda McDonald'sga borib kelamiz. Mana shu mening bo'lagim bor. Bizning kelasi jirshimiz bizning tomoshabinni shodlantirsin.
Ну ярар, Макдональдс достар, онысы да ярый. Шулай бит праздник урнына сәхнәгә безнең хәзер чыга. Сәхнәбез түренә чыга. Казан шәһәр филармониясе солисты, яшь талантлы танылган җырчы егетебез Әмир Ахмадишин түгел. Түгел, бу бик зур розыгрыш булды. Әйе, бу инде шутка булды, достар. Шулай ук Казан шәһәре филармониясе артисты Алмаз Хәсәнов. Каршы алыгыз. Xayrli kechlar. Motor ettirib, rahat ettirib bayram etinglar. O'zimizcha motor yolaylik. Biyimiz, shirlaymiz. Alloh Hasanov. Ay bolalar, молодцы. Танцуем. Qishqi quyoshday qarashim Sing'a nelar bo'ldisin Bir uylangan muhabbatning Toshlari ochtirmaysin Yurilam, bitirilam Yarsi bo'ranar simon Orollarga qor yog'di Anglamay shuni hamon Yurilam, bitirilam Yarsi bo'ranar simon Orollarga qor yog'di Anglamay shuni hamon Taralsın maşınlı uyular Şırnasın bizni nazlar Aradagi qorlar erib Ko'ngilda tursa yozlar Yurilam, bitirilam Yarsi bo'ranar simon Orollarga qor yog'di Anglamay shuni hamon Yurilam, bitirilam Yarsi bo'ranar simon Orollarga qor yog'di Anglamay shuni hamon Quyosh bir bo'lsa bizning yurak ikkidir Ikki yurak birday yonsa Quyoshdan da kuchlidir Yurilam, bitirilam Yarsi bo'ranar simon Orollarga qor yog'di Anglamay shuni hamon Yurilam, bitirilam Yarsi bo'ranar simon Orollarga qor yog'di Anglamay shuni hamon Orollarga qor yog'di Anglamay shuni hamon Anglamay shuni Bek zo'r rahmat. Endi hurmatli do'stlar, hurmatli tuganlar, shunanda do'stlar bo'lib qolaylik, do'stlar bo'lib rahat etib yashik, motor yashik, birdam yashik, salomat bo'laylik. Do'stlar bilan turmush motor, sizning bilan shunday rahat deb bir shirlik qilay. Ay bolalar. Молодцы. Aya! Eşersin iken siz dostlarım şunu Anılar
Sizning bilen günüm günüm nurlu Ümit bilen ata bağlarım Siz dostlarım bilen Turmuş matur siz dostlarım bilen Ey rəxət şadlığımda bir şu Həsrətni də bölüşəsiz şuna min rəhmət Siz dostlarım bilen Turmuş matur siz dostlarım bilen Ey rəxət şadlığımda bir şu Həsrətni də bölüşəsiz şuna min rəhmət Uyup balık minderlerge Naslanası kile Ay bakıp Yüzlerinde Yaş bakıp fırday Sözler eyte dostlar Her bakıp Siz dostlarım bilen Tırmış matur Siz dostlarım bilen Ey rəxət Şadlığımda bir şu Həsrətli də Bölüşəsiz şuna min rəhmət Siz dostlarım bilen Tırmış matur siz dostlarım bilen Ey rəxət şadlığımda bir şu Həsrətli də bölüşəsiz şuna min rəhmət Vay valasıca gitler Mene bir işler dağıldı Ömür yolum Tau yığası minim Ufuklardan jırlar ulağa Min bəxtli Dostlar sizning bilen Yüreklerge yürek Yoldağa Siz dostlarım bilen Tırmış matur Siz dostlarım bilen Ey rəxət Şadlığımda bir şu Həsrətli də Bölüşəsiz şuna min rəhmət Yigitler. Siz dostlarım bilen Tırmış matur Siz dostlarım bilen Ey rəxət Şadlığımda bir şu Həsrətli də Bölüşəsiz şuna min rəhmət Siz dostlarım bilen Tırmış matur Siz dostlarım bilen Ey rəxət Şadlığımda bir şu Həsrətli də Bölüşəsiz şuna min rəhmət Şadlığımda bir şu Həsrətli də Bölüşəsiz şuna min rəhmət Bölüşəsiz şuna min rəhmət Dostlar bilen Turmuş matur Sizin bilen şu bir rəxət Bolğanınız için Məni rəhmət Sağ olunuz Almaz Hasanov Күчле алкышларыгыз дуслар. Almaz Hasanov hem indi bilen Qozon şəhərinin eng şəb biющилары Егетлер, кызлары, мальчишки, девчонки, спасибо вам огромное. Но мы знаете, что вам предлагаем? Вас уже так много, а вот здесь внизу прям такая большая площадка и только для вас. Поэтому мы всех приглашаем спуститься вниз, хорошо? Самых И внизу упрямых тоже. И внизу уже можете прямо прыгать, скакать, танцевать вместе с нами. Договорились? А здесь на сцене будем мы, хорошо? Договорились? Но мы должны предупредить не только самых маленьких, Менә бу потому что здесь кечкенәләрне дә танцевали озатып разные. җибәрәсе иде аска. Кемнең балалары икән булар? Егетләр, әйтегез, аска төшәбез, ярыймы? Это все ваши. Мальчишки, мы танцуем внизу, хорошо? Здесь поем, а внизу танцуем. Так, Протестанты всегда должны быть. вам нравится на сцене? Да, наверное, будущие артисты. Как тебя зовут? Данил, по-моему, да? По-моему, да. А тебя? Тебя как зовут? Камиль. Данил, Камиль, вы, конечно, наши звездочки сегодня. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Но пойдемте за ручку сейчас, беремся и спускаемся вниз, хорошо? Хороший прием, Сэмпэ. И мы все будем смотреть на вас, как вы внизу весело-весело танцуете. Договорились? Только вы не уходите, ладно? Дуслар, сезнең Останавливайтесь. кәйфләрегез ничек?
Bizning kayflar begaybat. Yo'q, begaybat yo'q, Chunki tug'il. shunday rahat do'stlar sizning bilan bugun endi mana Allohga shukr ko'paya kelasiz, tag'in da ko'ngilliroq, tag'in da endi mana do'stlaringiz bo'lsa bunda parkda tezda sholtiratingiz borsida bunda jiyilsinlar shinkeli olda endi eng qaynar jirlar ali borsida olda ali birga Oynar deyib jirvar da biyular da biyular da bular olaversa shunga ko'ra endi borsida olda bayram biz Allohga shukr gurlab kela. Ham bizning batalımızda devam etirga tegish. Bizning bilmaganlarga esga tushirga kerak. Bizning bugun Alloh ibodat, qizlar yigitlarga qarshi, yesa yigitlar qizlarga qarshi. Kimga nechak o'yin bor? Bizning filarmoniya, bizning Qozon shahar filarmoniyasining eng shiver, eng talantli, eng motor qizlari Qozon shahar filarmoniyasining eng botir, eng talantli yigitlari bilan kurash so'rashalar, Ham shu jarlashalar. shibar qizlarning birsin biz bu sahnaga shoqiramiz. Ey do'stlar, endi shulay aytib, motor aytib, butun parkni yong'oratib, qo'shib qarshi olgan sahnada Alsu Valiullina! Siz endi albatta barig'izlarning bilan birgalab birgalashamiz. Endi shunday motor жылы жай kunlarin motor etib birgalab uzdirg'ali. Birgalab biyib ham birgalab jirlab Tatar xalq jiri oltin kumush deymiz birgalashib.
Набиуллина! Көчле алкышлар. Бик зур рәхмәт алсын матур җырларың өчен, бөтен халыкның күңелен күргәнең өчен, илме күреп тордык, рәхәтләндереп биеделәр, татарча матур итеп. Һәм шушы биегән публикада кемнәр күбрәк икән? Егетләр яисә кызлар? Сөмбел, син ничек Безнең уйлыйсың? авылда кемнәр күбрәк икән, дуслар? Әйдәгез шуны хәзер билгеләп үтик әле. Мин, конечно, шигем юк. Кызлар монда күбрәк. Шулай бит. Но Барбар, бармы тикшереп карарга кирәк. надо попытаться, Сөмбел. Да. Ничек итәбез, дуслар? 1, 2, 3 дигәч, инде безнең команда буенча башта әйдә егетләр Әйдә, кычкырсын. башта бөтен егетләр кычкырачак. Көчле алкышлар. Сызгырырга да ярый. Сызгырасызмы, кычкырасызмы, сикерәсезме, ансы сезнең Сезнең- Главное, безнең тавыш күбрәк булырга тиеш. Аннары инде минем команда буенча кызлар әйбәтләп итеп Әйдә, репетировать итеп карыйк егетләр белән. Егетләр 3-кә кадәр саныйм һәм шунардан соң көчле итеп акырабыз, Мәкән акырып сызгырабыз. төшик. Әйдә. 1, 2, 3. Егетләр! Берәү бар. Бер егет Бер бар. егет бар монда. Мәйданда. Егетләр каясызның Ашкыр. тавышлар. Нишләп Әйдәгез әле. ишетелмисез? Тагын бер кат, Әйе. акырып карыйк. 1, 2, 3. Так, егетләр, безнең авылда егетләр шундый шәп сызгыралар иде. Монда сызгыра белмиләр ахыры. Сызгыра беләсезме? Әйдәгез шулай, хотя бы сызгырып карыйк. Дубль 3. 1, 2, 3. Әйе. Так. Дела обстоят плохо, друзья, очень. Да. Все-таки менә хәзер алайсам мине кызлар белән күрсәтәм ничек кирәк икәнен. Әйдәме? Кызлар, сез әзерме? Да? 1, 2, 3 дигәч рәхәтләндереп яңгыратабыз тавышларыбызны, ярыймы? 1, 2, 3 кызлар! Менә бит. Бу батылда кызлар без точно җиңдек. Сез молодцы. Но белән егетләргә икенче шанс бирәбезме? Бүгенге дөньяның зур проблемалары бар бугай. Егетләр, сезнең тагын бер шанс инде хәзер финальный шундый. Әйдәгез әле көчлерәк шушы кызларга без күрсәтергә тиеш. Әйе, башта егетләр, аннары кызлар, аннары бергәләп. Егетләр, әзерме? Әйдәгез егетләр, 1, 2, 3. Безнең егетләр. Кызлар, 1, 2, 3. Хәзер бөтенебез бергә. 1, 2, 3. Молодцы! Бик зур рәхмәт, дуслар. Инде әйтәмеше, Бүген шигем юк. Кызлар әлбәттә монда күбрәк, ләкин инде Аллага шөкер егетләребез дә бар. Алар шундый татар егетләре скромныйлар. Шушындай 3 скромный егетебез бар инде бу Скромный мәйданда. егетебез бар. Шуңа күрә аларга да рәхмәт. Бүген безнең белән булганнары өчен. Һәм инде без үзебезнең батылыбызны сәхнәдә дәвам итәргә тиеш. Сәхнәгә бик шәп егет чыга, шулай бит? Кем икән соң ул Сөмбел? Сәхнәгә безнең киләчәк егетебез. Ул да булса бик талантлы, бик мөлаем, бик сөйкемле. Безнең аулагы кунагы Әмир Әхмәдишин. Каршы алыгыз. Бик зур рәхмәт. Хәерле кичләр, мөхтәрәм казанлылар. Добрый вечер, здравствуйте. Такой красивый, романтичный вечер, что-то красивое, лиричное для вас. Кто пришел парами, танцуйте. Күзләремне тутырып карап кала, син еракта үтеп киткәндә, оныта алмый, бәгърем оныта алмый, күңелем төшми синнән бүтәнегә, оныта алмый, бәгърем оныта алмый, күңелем төшми синнән бүтәнегә. Сезнең якта искән җилләр белән килер сама миңа бер хәбәр, бергә булган чакның минутлары ник сагына икән бу кадәр.
Алдından mumlu kuşlar sayrar Gül bahçada Yeşil tirakta Sindamine Sigan jırın bulur Saklanırsın Məngü yürekte Sindamine Sigan jırın bulur Saklanırsın məngü yürekte Бигзур Ахмед, спасибо огромное за внимание. Ну что же, в продолжение нашего такого славного вечернего концерта, ну что ж, добавим немного ритма, красивого, интересного, латиноамериканского. Пожалуйста, для вас в этот вечер танцы продолжаются. Никто же не говорил, что только татарские песни будут. Поэтому, друзья, включаем бедра, руки и танцуем. Давайте. Где ты, беспокойное сердце За невидимой дверцей притаилась Где ты, два удара в секунду Пополам почему притаилась Белой полосою нарисуй дороги середину Если я уеду, я с тобой оставлю половину всего Половину сердца оставлю с тобою Половину неба закрою рукою Заберу кусочек улыбки и взгляда Половину только, а больше не надо Половину только, а больше не надо Вы абсолютно правильно двигаетесь. Правильно. Продолжайте. Где ты, вероломное время Ни минуты наверх не осталось Где ты, беспокойное сердце За невидимой дверцей отозвалось Белым альбатросом принесет корабль на чужбину С тобой оставлю половину Ребят, давайте для всех, поехали Половину сердца оставлю с тобою Половину неба закрою рукою Заберу кусочек улыбки и взгляда Так, умеем? Половину только, а больше не надо Только лишь половину только, а больше не надо Давайте все поднимем ручки вверх Погнали! Скажи, зачем половины тебя со мной нет Никто не знает зачем
Радишин, ваши аплодисменты, друзья. Спасибо большое, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, хөрмәтле дуслар, мин бер үзем генә чыктым шушы концертыбызның этабында. Ник дип сорасагыз, минем җавабым шундый булыр. Чөнки кызлар дәрәҗәсен бүген якларга минем сөйкемле алып баручы парым да җырларга чыгасы килде. Ул да булса Сөмбел Билалова инекзәләне көчле алкышлар белән каршы алыйк. Дуслар, инде әйдәгез минем белән бергәләп җырлыйбыз иң яраткан җырларым бүген сезнең өчен. Киләсеңдә сагындым дип аласың кочып кына, һәм мине шушы шатлыгымнан йөремән рушып сына. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара, сизәсеңме җанлы айым, мәхәббәткә юк кара. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара, сизәсеңме җанлы айым, мәхәббәткә юк кара. Yanlarımda bulmağında, seni her vakit uyumda, sen benim yüreğimde, suyu diyen jırışa birge. Para elle, para mina, yaratıp kına para, size sevmi canlı ayın, məxəbətkə yuqarısız. Para elle, para mina, yaratıp kına para, size sevmi canlı ayın, məxəbətkə yuqara. Ручки, ручки наверх. Син улы минем тормышымда бик бәхетле итүче. Минем белән зур юллардан бергә барлап үтүче. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара, сизәсеңме җанлы айым, мәхәббәткә юк кара. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара, сизәсеңме җанлы айым, мәхәббәткә юк кара. Кара әле, кара миңа, ручки наверх, аплодисменты друг другу. Кара әле, кара миңа, яратып кына кара, сизәсеңме җанлы айым, мәхәббәткә юк кара. Сизәсеңме җанлы айым, мәхәббәткә юк кара. Мәхәббәткә юк кара. Ай, рәхмәт барыгызга да! Низа рәхмәт дуслар, минем белән бергә шулай матур итеп биеп торасыз. Бик рәхәт һәм инде әлбәттә бер җыр белән генә булмас, шулай бит. Тагын бер күңелле җырым хәзер сезнең өчен бәхетемә дип атала. Продолжай танцевать вместе! Әйдәгез, әйдә, чыгабыз, чыгабыз июгә! Сине күргәч, гүя канатланып, алып очты мине уйларым. Иннәремә назылып сарылганда, бәхетемә дип уйладым. Бәхетемне сине
Ваши аплодисменты. Bizi rahmet dostlar. Eydiniz o'zingizga ko'paytib qo'shamaylik. Barg'izda молодцы. Rahmat. Shulay olg'a tabada endi taralashmamiz birgalashib biyimiz yoriymi? Ham шушы бию градусын төшермәс өчен без сезнең белән шундый соревновательный характерда булган бер бию конкурсын уздырырга булдык әле. Dostlar, hozir biyu battle, lekin sizning bilan bo'lajak. Menga qizlar komandasi kerak. Endi Ilnur bilan hozir Ilnurga yigitlar bilmayman. Биючы егетләр, siz bunda bik zажигать иттегез. Чыгыгыз әле минем янга. Mening buna bir kutu bolalar уже бар. No, bolalar gina tugil. Menga azraq olroqlar da kerak. Yigitlar, abilar, sizni de chaqiramiz. Bir de ovur bo'lmayashaq. Qizlar komandasi endi bayram bo'lg'ach bayram bo'lsin. Shunga ko'ra uyalmag'izlar biz mening bilan birga endi bolalar bilan birga bizni qoldirmag'iz do'stlar. Bizga 2 komanda. Минем янымда 2 егет бар уже. O'zingiz chiqmasangiz, hozir men o'zim kimga ko'rsatam, shularni chaqirib. Bunda bik zажигать. Qizlar, siz biysiz, siz mening bilan. Nomini sizning anilaringiz qo'yasin. Anilar qo'ya. Baptizning aningni olib keladi, bar. Сымбел, bunda bik zажигать etgan yosh егетлер бар edi. Да, где у нас молодые люди, которые прям тут уже сколько час уже на протяжении часа зажигали. Вся мужская половина ко мне, вся мужчины, женская. вот они, вот. Двое молодых людей. Друзья, вы нам нужны. Ильнуру нужна ваша поддержка. Можете еще, девчонки, а вы только в ту команду, вы в мою. Мы друг против друга, да. Да, девчонки нужно в мою. разойтись на этот. Да, на 5 минут нужно разойтись. Как тяжело. Так, есть. Можно, конечно же, можно оставайся здесь вместе с нами. Но нам нужны мальчишки. Егетлер. Егетimiz chiqib keladi. Yigitlar aytasiz endi uyalmag'iz. Mana endi bir olmay bosib turaman da. Mana, конечно, men ko'rib turam shig'asi kelib turadi. Мы ждали приглашения. Aytasiz endi. Ну как же так? Qarab-qana bosib turib bo'lmaydi deyilsa, qatnashirga da kerak. Сымбел, миңа калса biz hozir bik yaxshi пример ko'rsatashakmiz. O'sha kichkinagina bo'lsa da komandalar bilan. Алар bik качественный deb o'ylayman. Можно, девочки здесь. Девчонки, собираемся прямо вот так вот в одну линию. Давайте друг против друга. Встаем вот так сюда. вот линия девчонок. Вот так, да. Встаем, собираемся. Сымбел, минем bir neyim var. Mana hozir biz eng biyushi komandadagi eng biyushi kishi bir kishini opretlaytib, uni shunday xoreograf bo'lib qo'yashapmiz da. Ham ular o'zlarining harakatlarini ko'rsatib, biz ularni qo'llayashapmiz. Давай мы сами Я будем. сам bu Ilnur. Ayda boshda o'zimiz boshlaymiz, onları endi qolganlarga siz. Boshda повторяем за нами. Девчонки, вы повторяете за мной. И за Ильнуром. Парни повторяют за мной. Да. Вы только не смейтесь, я сейчас дрыгаться буду, дай бог. Неужели к мужчинам больше никто не присоединится? Девчонок у нас, в принципе, вот целые у нас тут детишки, девчонки, да? Целые группы, да? Хотелось бы, чтобы здесь тоже было побольше людей. Может быть, все-таки кто-то захочет присоединиться еще? Ну хорошо, тогда по ходу дела. Да. Так, итак, конечно же, Аллахи Булгаш. Albatta biz Totarsha deymiz do'stlar. Чуть-чуть подальше, Ильнур, чуть-чуть подальше. Да, нам нужно пространство. Сюда поднимаемся, да, немножечко. Так нормально? Девчонки, сюда поближе к нам идем. Так, итак, смотрите, но мы не вместе танцуем, а по когда... очереди. По очереди. Начинают девчонки, начинаем мы. Мы, как музыка начинается, вы повторяете за мной. Идем навстречу к мальчикам, танцуя, естественно, да. Смотрите на меня, делаете как я. Возвращаемся обратно, ну а потом, конечно, будет ответ наших мальчиков. Договорились? Итак, девчонки, чуть-чуть только сюда подойдите. Иди сюда, потом. Идем. Demek kızlar sizden başlıyoruz. Ey kızlar. Haydi güzelim, müzik. Qolganlar albatta хотя бы motor itib, qoti itib, qo'l shavab bosib turalar, yarami? Onları sizning olqishlar bo'yicha endi kim jingganin belgilayashasiz. Сымбел ketdi. Qizlar hazırmi? Так, ручки. Вперед. И пошли. Танцуем, еще танцуем с мальчиками. Кружимся. И пошли назад, идем назад. Теперь наш черед, парни. Приготовились классическое татарское движение. Раз, два, три, поехали.
ладошками. И... Да, повторяем. Татарское движение. И пошли назад опять. Сөмбіл біз пошли с козырей. Мына біздің егітіміз қазір движение Поехали. көрсетті. Кеттік. Так, это что? Татарская лезгинка здесь пошла, Бұл да? татарский вок болды бұғай. Так очень мало. Почему так мало? Айдалі. Молодцы! Так, ой, қызлар ендегі міне, оп! Бұл егітлерді тоқтатып болмас деп Әйе, ойлаймын Сөмбіл. өздері езгінеймі? И обратно. Қызлар, әзірмісіз? Поехали вот так вот, бочком, давайте вот так вот. Смотрим туда, так, и ручки. Молодцы! Осторожно. И обратно. Там келесі движение біздің. Ну и давайте финальное движение. Ова! Повторяем. Мындай биюлер көрген жоқ еді. Міне, маңдайына да көрерге бол. Достар, сіздің алқышлар шушы талант иелеріне шушы. Молодцы! Ну и финальное движение, девчонки. Разбирайте мальчиков и Юркин, да? Делимся по парам и танцуем. Ай, Алқышлар, достар! Итак, все, музыку выключаем. Спасибо вам. И мы огромное. громко аплодируем тем, кто не постеснялся и вышел и потанцевал здесь. Бейзур Ахмед, спасибо огромное. Ну и все-таки хотелось бы узнать, кто же больше понравился, мальчишки или девчонки. Кто считает, что девчонки лучше сейчас танцевали? Кызлар ишен, кулша выиграли. Кимдер кызлар ишен? Так. Чисто женские голоса. А егитлер? А егитлер үшін достар, алқышлар! Ого. Вот это неожиданный поворот. Вот это значит, были в команде харизматичные ребята. Да, с татарской лезгинкой. Бейзур Рахмет, әлбәттә инде барыгыз да молодцы, достар, барыгызга да афарин. Наш концерт продолжается, поэтому, конечно же, продолжаем танцевать, продолжаем. Ой, рахмет, достар. Инде ял итүне дәвам итәбез. Хәзер сәхнәгә кемне чакырабыз икән? Сәхнәгә без киләсе талант иясен чакырасыбыз килә. Ул да булса, Менә нәрсә әйтәсем килә инде, һәр аулак өйдә, достар, кунак кызы булган икән. Менә безнең дә шундый кунак кызы бар бүген. Искиткеч тавышлы сөйкемле җырчы кызыбыз Марина Карпова. әйдәгез аланы Коршалыйк, дуслар! Подарила карие глаза, слезы роса.
свету, как за зимою лето, я за тобой, суженый мой. Ой, глупо пленница, ой, холодно водица, кревица, красавица. День над водою под луной, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою под луной, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою. Ну что, на татарском споем? Поехали! Sine 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 gene yakın kuraj yüreğim. Senin varlıkla şehandan ike elif bilmedim. Navına sügümlü etmişe valla olmayayım. Dertinin ol sultanların bu yanında barışılayım. Olmine oynar kuşaktan nazlarını bule. Bir yüzünün barışılırsın bu yanımda toyan bir. Sine 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 güne yakın kuraj yüreğim. Senin varlıkla şehandan ike elif bilmedim. Sine 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 güne yakın kuraj yüreğim. Senin varlıkla şehandan ike elif bilmedim. Жырлар жырлый фананланып шын мәхәббәт турында Кушылып сайрый кышларда безнең барыр юлларда Ул мине кайнар кочакка назларымны бүләп Ир йөзенең бер җылысын куенында тоям бит Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем Синең барлыкны җиһандан нигә элек белмәдем Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем Синең барлыкны җиһандан нигә элек белмәдем Утылар шәшеп янган йөрәк Ялкыннарын жуймаса Гашык булган йөрәк сине яратудан кыймаса Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем Синең барлыкны җиһандан нигә элек белмәдем Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем Синең барлыкны җиһандан нигә элек белмәдем Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем Синең барлыкны җиһандан нигә элек белмәдем Сине, сине, сине генә якын күрә йөрәгем Синең барлыкны җиһандан нигә элек белмәдем Татарстанның атказанган артисты Марина Карпова. Ваши аплодисменты, друзья! Спасибо огромное, Марина. Һәм инде безнең кечкенә генә игъланыбыз да бар. Да, небольшое объявление. Ахтямов Юсуф, мы тебя ждем за сценой. Вернее, мама тебя ждет. Подойди, пожалуйста, Юсуф, за сцену, хорошо? Надеемся, Еще раз, что Ахтямов Юсуф. на случай, если ты ковыряешься где-то в песке, Ахтямов Юсуф, обязательно подойти за сцену, потому что там тебя ждет мама. Ну, Друзья, а следующий наш исполнитель безнең Аллаһи батлның катнашучысы сезгә кечкенә генә шундый бүләк ясыйсы килә. Ә ул бүләк беләсең нинди исем бит? Нинди. Этот подарок, который заключается в том, что он предлагает вам немного потанцевать, но потанцевать под очень мелодичную и очень красивую музыку
самый медленный и самый белый танец на свете. Иң матур, хәзер бик матур җыр яңгыраячак, дуслар. Әйдәгез менә без шундый җәйге көнне, шундый матур паркта, урамда бергәләп теге иске киноларыбызны искә төшерик әле. Анда менә шулай матур итеп биегәннәр, шулай бит мәйданны тутырып. Хәзер сезне дә барыгызны да егетләр, ну хәзер инде точно оялырга ярамый. Матур итеп кызларыгызны медленный танецка, салмак биюгә чакырсагыз, менә шушы мәйданны үзегез белән тутырсагыз, инде бик матур килеп чыгачак. Илгиз Закиев сәхнәдә. Ул сезгә Пожалуйста, дуслар! Ә сез биисез. Хәерле кичләр барыгызга да. Рәхмәт. Яйсы җырым, татар халык җыры, Өмме Гөлсем. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле, дуслар. Хоп! Gülsün
baqitli shodlar ko'rsin bo'lsayda nagisa gidanlar bilsin boshunda zo'r baqitli shodlar ko'rsin Baqitli shodlar ko'rsin bo'lsayda nagisa gidanlar bilsin boshunda zo'r baqitli shodlar ko'rsin Gülsün şutta gülsün mutta yigit ko'ngling yondirar Bikiyar şulay suyganingda ishda hayron qoldirar Bikiyar şulay suyganingda ishda hayron qoldirar Sayra könlügülsün gidenlerle bilsin Basunda zo'r baqitli shodlar ko'rsin Sayra könlügülsün gidenlerle bilsin Basunda zo'r baqitli shodlar ko'rsin Sayra könlügülsün gidenlerle bilsin Basunda zo'r baqitli shodlar ko'rsin Rahmat Ilgiz Zakiyev. Sizning alqishlar revizor rahmat. Ilgiz bizning ovlag'ini shulay dirlatib ketganing uchun. Шуның хәтлек биюче кызлар чыган өчен Малайлар, рәхмәт. монда кызлар, молодцы. Һәм инде безнең авагый батлның градусы минуттан минутка арта бара дуслар. Шуннан да дуслар, хәзер инде минем кызлар командасы икеләтә көчәя. Менә монда микрофонны да алалар. Монда эшсез дә калдырырлар син. Әйе. Дуслар, мин уйлыйм хәзер бу парк белмим алкышларга Күмергә, күмер, әйе. Чөнки сәхнәгә сез яраткан җырчыларыгыз чыгачак инде. Бүген әлбәттә кич буе иң шәп артистларыбыз чыгыш ясады һәм хәзер дә сәхнәгә Казан шәһәре филармониясе артистлары Татарстанның ат казанган артистлары Фәридә Алсу Су каршылыгыз дуслар. Фәридә Алсу безнең аулагы кунаклары. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Кунаклар, туганнар. Сузылып аламыйбыз Тау ташларына бер суда Урталай яралымыйбыз Әйләнмәгә көндә Әйләнмә айларда Бер шылым ишан
хәтлек күбәү. Һәм без сезгә шул хәтлек шатбыз. Ниһаять сезнең белән яңадан очрашырга насыйп булды. Сагындык сезне. Шулай сәламәт булып, исән саулар булып, яңадан очрашырга насыйп булсын. Шулай бит. Алдыгы көннәрдә бергә булырга насыйп булсын тагын бер җырыбыз сезнең хөрмәтегезгә. Туганыма шулай туганнар булып. Бергә яшәп, шатланып, сөйнеп, гомергә. Фәридә Алсу, без дә Көчле сезне бик алкышлар, яратабыз. Biz рәхмәт дуслар, беләсезме? Беләсезме, дуслар, бүген менә шуның хәтле күп халык җыелган һәм шул халык арасында бер кешене билгеләп үтәсебез килә. Бер кешенең бүген туган көне дуслар, һәм ул монда сезнең белән, безнең белән бергә туган көнен билгеләп үтә. Әйдәгез аны бергәләшеп котлап үтик әле дуслар. Абхазиядан килгән Вәсилә, сез кайда икән? Вәсилә! Күренегез әле, кайдасыз? Без сезне котлыйбыз бергә. Котлыйбыз! 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 Туган көнегез белән сезне! Без рәхмәт сезгә Вәсилә апа. Вас не заставляли, у вас день рождения, действительно. Тогда ладно. Вәсилә апа, рәхмәт сезгә, без зур, менә шулай без сезнең күңелегезне бүген күрәбез дип өметләнәбез. Бу концерт сезнең туган көнегез өчен дип саналсын.
Һәм инде без Алла гыйбатовын дәвам итәбез һәм безнең киләсе егетебез ул сәхнәгә чыкса аны ерак башка парклардан да күреп була, чөнки ул дуслар чып-чынлап көчле энергетикалы артист. Үзе дә костюмы да шәп. Хәзер инде барысын да үзегез күрәчәксез, дуслар. Безнең ут кебек егетебез Рафаэль Якубов! Каршы алыгыз. Sağmı ömür, sağmı durmuş, sağmı dostlar duanlar. Büyük üreler, gemeneler, ulan büyük tırganlar. Ömürler, ömürler ama turrute, oynap gülüp şırlap bir yaşavlarga nişikte. Ömürler, ömürler ama turrute, oynap gülüp şırlap bir yaşavlarga nişikte. Duanlar, süygen yarlar, bir bəxtli bulursunlar. Yasmış arığa sılıqdamışa, doğru bulup alsınlar. Ömürler ama dururte, oynap gülüp şırlap bir yaşavlarga nişikte. Ömürler ama dururte, oynap gülüp şırlap bir yaşavlarga nişikte. Энергетику, айда вместе зажигаем. Яшы кәйіф, қола жайып, бәхітке юл көрсетіп. Бәхтің білер, сен үләсің, ғұмыр бәхітлі өтер. Ömürler матур өтер, ойнап күліп жырлап киіп яшәүләргә нишекте. Ömürler матур өтер, ойнап күліп жырлап киіп яшәүләргә нишекте. Папа молодец, жаным бәгърем минем. Ойнап күліп жырлап киіп яшәүләргә нишекте. Ömürler матур өтер, ойнап күліп жырлап киіп яшәүләргә нишекте. Ойнап күліп жырлап киіп яшәүләргә нишекте. Ойнап күліп жырлап киіп яшәүләргә нишекте. Ойнап күліп жырлап киіп гүрләп яшәгез, дуслар. Бик зур рәхмәт. Продолжаем мы зажигать будем, нет? Сілкінігіз нәзәрәкіне кеттік, дәртлі жырларым белән дәвам итәм. Килмә дисең, әйдәгез бергәләп. Bir күрүдә гашык булдым, нишләдем йөрәгем. Син мине аңламыйча өстәсең үзәгемне. Üzme değilsin, kavulma yüreğime. Bin başkanı suya değilsin, uluna yüreğime. Üzme değilsin, kavulma yüreğime. Bin başkanı suya değilsin, uluna yüreğime. Әмір бире о мен бәғірім yüreğe тыңламай. Сенің нелер уйлағанны ол кішкене аңламай. Üzme değilsin, kavulma yüreğime. Bin başkanı suya değilsin, uluna yüreğime. Üzme değilsin, kavulma yüreğime. Bin başkanı suya değilsin, uluna yüreğime. Canıyım. Aftırashta kaldım indi iki ut arasında. Bilme yürme diyen sayın suyun arlarına. Üzme değilsin, kavulma yüreğime. Bin başkanı suya değilsin, uluna yüreğime.
aşık buldum işledim yüreğim Esin beni anlamışlar sensin üzerimin Bilmediysin üzmediysen kanıma yüreğime Min başkanı sıyandıysan uluna yüreğimde Bilmediysin üzmediysen kanıma yüreğime Min başkanı sıyandıysan uluna yüreğimde Bilmediysin üzmediysen kanıma yüreğime Min başkanı sıyandıysan uluna yüreğimde Bilmediysin üzmediysen kanıma yüreğime Min başkanı sıyandıysan Uluna Rafael Gekova. Biz rahmet, isen sağ vakitli bulunuz. Rafael Yakubov. Güçlü alkışlar dostlar. Biz rahmet dostlar. Nişiksin sizge ışıymışsın bizden konsert. Dostlar çünkü nik sorayım bizge indi elbette büyük mühim sizge ışasın deyip duruşabız hem indi eğer de ışasa bugünkü konsert hazırında internet instagram zamanası siz bizden akkauntlarga KZN Filarmoniya degan bizden akkaunt var şu akkauntga biz jırçılarning akkauntlarına bitlerine kirib bizga shunda bir motor sizlar rahmat sizlarga yazsangiz endi albatta biz bek shod bo'lar edik albatta endi agar sizga shunlab o'shasa ham endi mana shu shunday konsertlar nechuk o'ylaysiz umuman kerak bolalar bizning Qozonda tag'in kelasiz mana butun parklar bo'yicha bizning bilan borasiz onlari Dostlar konsertlar hali bek ko'p uyushtirilacak bo'lacak. Şu ana ko'ra bizning internet shelterlarda ko'ra olasiz. O'sha afishalarni qo'yishan narsa bo'lsin. Хамид, албетте, нам нужна обратная связь, друзья. Нам очень важно ваше мнение, поэтому заходите на наши аккаунты, оставляйте свои отзывы. Нам очень-очень-очень будет приятно, если вдруг какие-то минусы будут, конечно, тоже Нам можете тоже писать. будет приятно. Да. Ну и Хазер Ильнур, bizning bilan Рафаэль Ut kibik yigit bo'lsa bizning bitali Ut kibik qizimizda bor. Ut kibik laysanimiz bor do'stlar. Hozir endi bilmayman narsa ishlarsiz. Hozir держитесь, а может быть не держитесь, лучше onam bilan birga. Лучше впускайтесь вместе с ней вместе с ней в эту эйфорию, друзья. Plyas pесни. Sahnada Tataristonning o'tkazilgan artisti Laysan Mahmudova. Esenlarsiz, xayrli kishlar, kayflaringiz nechuk? Ay молодцы, menga bir нормальный, bir shunday motorgina mujachok kerak, пожалуйста. Kim? Aklıma
Мин согласна. Iki yüreğimizin abrasına. Один сұрау, можно? Сіз бетін үйленген, насколько я понимаю, да? Сің баланы оста қалдырасыйды енді, жаны қайым. Менің yanға мінгені өзіңгені бейсейді, ату баланы топ-топта кетірген можем бет енді бәбіке. Тоқта, есімің нешек? Ленарчик. Мына шылай матур еттіріп, бәқітлі еттіріп, тағын матыр-матыр балалар ясап. Рахатланып яшәргә язсын алдағы көннәргә. Сезгә дә, миңа да һәм башка кешеләргә. Хәзер просто, ну ачуланмагыз сез миңа. Просто. Seni canım değilsen Dışarıma alıp seni kapat Koynar hisler bilen bir öpsem Düşlerine kırsam aşılanma Neyin bittiğine canım bek sağlama Rızkılarına yürek ılda almay Suyutlarına min yalan Oh, düşlerine kırsam aşılanma Neyin bittiğine Big sağlığına ızgınlar
молодцы, хәзер бергәләшеп җырлыйбызмы, бөтенбез бергә? Ну бу җырны наверняка барыгыз да белә. Чөнки бу җыл бөтен туйларда, мәҗлесләрдә, бөтен бәйрәмнәрдә җырлана. Нинди җыр ул? Ул тоже бик матур җыр. Но тагын нинди бар? Балдаклары? Да. Ул җыр аерылмагыз, гел бергә булыгыз. Гел бердәм булыгыз. Бар ул җыр. Алдагы көннәрдә бергәләшеп, гел бердәм булып, матур итеп яшәргә язсын. Yolunuz bana korksa da biz de birgen bulamaz. Sular ürge aksa da yalnız kokuşturgen sayın yüzlere diye bizim yaşaklarını vermeyip sederler birleşir. Ayrılmaz bulsa da Потому что kim ayrılmay şular beni ayrılsa geçler ayrılmaz olsa da sevgileri kanatlarını ayırır ayrılsa geçleri ayrılmaz bu sabah sebepleri Kazan Filarmoniyası artistları. Менә шулай. Рәхмәт сезгә, Ләйсән, көчле алкышлар. Ләйсән Мәхмүтова!
Rahmat, Leysan o'zingga. Do'stlar, amna sizning bilan biz shunday kichkinagina eksperiment yasamoqchi edik. Siz shunday ko'p yig'ilgansiz bugun, biz sizni butunib kishilar bilsin. Bunda Ayi. ko'pmi? Butun Qozonga ko'rsatamiz, ham endi bizning Instagramga kirib, anlar o'zingizni ko'ra olasiz. Kichkinagina rolik yasaymiz, yaraymi? Biz Elnur bilan boshlaymiz. Mana shulay siz ko'rinmaysiz. Ayi. Anlar men telefonni ko'targach, butuningizda qichqirasiz, qo'llarni ustga ko'tarasiz, azrak yaqinroq kelsangiz da bo'ladi, yaraymi? Maksimal ravishda kuchli qishqirga kerak. Bizga kuchli tovush kerak. Kabutda biz bunda mana Прям dunyo bitadi. Ming kishi deymiz bunda. Shulay aytib hozir ko'z oldiga keltirigiz. Но мы все сделаем, на монтаже все будет. Не переживайте. Мы голоса подправим, не переживайте. Но baribir endi albatta kuchli etib, motor etib, shundan da biz endi bugun sizning uchun tirishdik. Hozir sizda shunday bizga shulay aytib rahmat aytsangiz, biz bek shod bo'lar edik. Silashdikmi? Bek jingil. Biz Elnur bilan sili boshlaymiz, anlari telefonni ko'targach siz ko'rinasiz. Но немножечко, вот mana bu yoqlar aytdik sizda mana mundaroq, butuni biz birga qo'shilaylik. Вот, целая zo'r kompaniya. Yaqinroq kelsangiz-da bo'ladi, ayi. Bu bizim Итак, sольный kontsert. готовы? Мы начинаем с Эльнуром. Симбил, sen yo'qqa. Эльнур. Симбил. To'xta men birinchi. Yara. Elnur, men shunday bugun bir shilg'an edim, muxolif bo'larmikan? Kelirlarmikan? Симбил, sen yo'qqa bir shilg'ansan. Потом ваше Rahmat do'stlar, sizga bugun o'xshadimmi? Do'stlar, bizga da sizning bilan bek nig'ishadi. Ham biz sizga shusha motor bayramni bizning bilan bo'lganingiz uchun, bizning bilan uyushtirganingiz uchun zo'r rahmatimizni bildiramiz. Bek zo'r rahmat baringizga. Kelasi uchrashuvga qadar Qozon do'stlar. shahar filharmoniyasi artistlari sizning konsertlaringda Alloh bilsa kutib qala afishalarni qarab baringiz, bizning akkauntlarni qarab baringiz. Bugungi bayram uchun sizga bek zo'r rahmat. Sog' bo'ling. До новых встреч, друзья, пока-пока. Пока-пока.